Unang aktian ke parti BJP jong ke jylla Meghalaya upak Maria Hamkhar Krang loong baka parti minta kasih kalau ada ke jingshah show menteri rangbah ke jylla ukuan rat ke sangma makan pet biang yaki kendon pedrung kerteng haga kam ke Meghalaya Civil Service baga Meghalaya Police Service kabla penyat de ke Meghalaya Public Service Commission. Habakran shikilat patai kubor ha office jong BJP Shillong unang aktian jong ke parti ubak Khar Krang ulaong ba ke BJP kelak kentu yo menteri rangbah ke jylla bagi samla puli degree kula jandap ban sya yaki ban yakun hakini ki eksamin. Utai unong yalam ke BJP ula pensyairu baha ke UPSC ki samla puli ki bala jandap ya ke degree kila ban apply henry ki hak ban pass ya ke degree shwa ke exam. Henry ya ke MPS sipat ki penjari kendan batang ki bala pendap ya ke degree kila ban apply. Petition so Chief Minister Badan Buram Jingi ya sa office mu nak si petition ke jongi berkini kalau halor ke recruitment namata ke ban tap kam sa ka sigi MCS MPS borfat ki bun ki ni penbut ban ya ka Union Public Service Commission ke company ke exam ke jongi but to certain extent balak syllabus ru tendri dan tang bi jing ko ang ne balong ba UPSC ki sya ya ki kena ki la jandep ya ke graduation juki ban apply tamba shwa begin le eksamin exams ki ni ben yo certificate la da pass ikam degree juki kadba ke MPSC jungi de kim sha kata te UPSC ke penong exams manusnam kadba ka MPSC dah penong exams tang si sim sansnam ikutan te hangni ngismo ba ke pendu lat itu ki kena la jan kut ke graduation tang bagi dai ba ki su slam no te san banai ni ru banai kim yo ban apply ni ka ikini post but ki hap adu san ru slam hadin baru kena apply biang tika ni ngasungu kalong ngasungu kapen do mensi miki but ni request ke government banang ni sekmal ada ki advertising ki post ban sya ikini ki pelajar graduate nak ni ka jenong graduate tam ki pat dep te tambah ni condition ba shwa begin le kamen exams lagi la di benda graduation kini ka penong but I lat kambun si shui ki kena to apply kini ki post but haju ka poru lada kim yo makana ru takamut kan ke experience kala don takamut ki penlong bi exams kala yo experience is in many exams and ka balai ru kan dei ba probably nakini bena shulat ngi nang la maybe ngi nang yo shu dang bun ki kena khambit shu ru te kan yarap ya ka jingpurum kam ngi yo kena ba khambit shu ka jingpurum kam